سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه سلطه سبزیگین تیار میکنیم با راه بی‌نهایت آسان. بسیاری پادپیسچی‌ها خواهش کردن که سلطه ما رنگی یعنی بازار نمی بیاد. سلطه سبزیگی ما امروز ما سلطه سبزیگی رنگ بازار کرده تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما من 3 دانه سبزی گرفتم: نمک، روغن رستنی، кашнич. ҳатман шарт тамин кашнич қати беҳад салати мо хушрӯ мешавад бо лаззат. камтар болгари хушк ва мурч, укроп, чеснок ва уксус лозима. агар шакар ҳамроҳ кардан хоҳед, камтар шакар, лекин ман ҳамроҳ намекунам. ширинияка мо хай дӯст намедорем. ҳамин маҳсулотҳо барои салати мо лозим аст. мана мо тиёрка мегирем сабзигузаронака. сабзиҳомо мегузаронем. мо чӣ хел бояд гузаронем? мо сабзие гирифтем. сабзиҳои мо дароз гузаронем. бояд рост гузаронем ки сабзи мо калон биёяд. чӣ хел биёяд? мехе биёяд. мо ина ин тарафаш камтар хикара майдачи кара намекунем. ин майдачи мо тамоман ин салат ҳосил намешавад. мо агар ина намақати ҳамроҳ кара обашо бурорем, тамоман қимашто мерад. барои ҳамин ҳаракат кунед ки дароз ҳамина кашид. нигоҳ кунед, ҳамаша намехел дароз биёд, нашиканад. дароз биёд. ман охираша хай хӯрокоба истифода мебарам. рости гап, барои он ки салат хушрӯ биёд, дарози хушхӯри калон биёд. ман сабзия атёрка гузаронидам. ҳамаша намин тавр гузарондам. ҳаракат кунед ки сабзи обдор қатитар. мо дар аввал як қошуқча намак мепошем боли сабзиҳомо. баъд дар аввал намак. баъди намака пошидан мо хушрӯ сабзия бо намак ҳамроҳ гардонда омехта кунед ки ҳама ҷои сабзи мо намак хӯрад. ҳаракат кунед ки ҳамин сабзиҳомоя сахт омехта кара шикаста наравад. фақат хушрӯ оҳиста ҳаракат кунед ки ҳама ҷош намак хӯрад. баъди намак хӯрдан аллакай сабзи мо худаш мулоим мешавад. то обаш буромадан мо ҳамина омехта кара мегирем. фақат сабзию намака. нигоҳ кунед аллакай ранги сабзи мо чӣ хел шуд. худаш обдор будагиш маълум. сокаша нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ буромад. мо хушрӯи ин сабзи мегирем. аз сокаш ҳамаша ҷудо кара мегирем. обаша сокаш чӣ хел ҷудо шуд. мо ба ин соки сабзиҳомо лозим нест. мо ина мепартоем. сабзи аз нав мегирем. чеснока мегузаронем боли сабзи. ба 2 дона чеснок мешавад. чесноки бисёрам лозим не барои мо. чеснок, камтар укроп, приправаҳои рифтагиҳомо, равған. ҳамаша ҳамроҳ намекунем. 3 қошуқ яъне ҳамроҳ карам. 3 дона сабзи ба 1 қошуқча уксус. пурне уксус ҳамроҳ кара. ҳамаша бори дигар хушро омехта мекунем. барои чӣ ман оби сабзи партофтам? барои он ки мо аллакай ҳамин маҳсулота бори дигар ба ин хушбойкунандаҳо омехта кунем, аллакай бори дигар сог мебурорад. барои ҳамин ман обашо партофтам. ин сокаш боз болаззаттар. метавонед равғана таспонда ҳамроҳ кунед. таспонда кунидам боз болаззаттар мешавад, яъне сочни хушрӯ мебиёд. 3 дақиқаи дигар хушрӯ омехта мекунем. аллакай нигоҳ кунед дуюм бора сокаш чӣ хел буромад. нигоҳ кунед рангаш чӣ хел хушрӯ.
من خشرو جمع کردم سالتا. من بالاش به یک بانکه آب ماندم که پرس شود می سالتی ما. من سالتا مایا 50 دقیقه یک ساعت نگاه می داریم. من نگاه کنید چیز هاکش الکای با بسیارتر جدا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من سالتا مایا کشاده ما میختم کنیم. نگاه کنید چه خوش رو آمدگی دانه دانی کلان کلانی بیهد بوی خوش رو کند. اینی ما هم تیار شد. چخیل اشتها آور. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید یا رو دوستای دعوت کنید. حتما لایک ماندن را فراموش نکنید. با دستگیری شما انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. من با خواهشاتون حتما در کامنتاری نویسید که من باید چی ها تیار کنم. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.